Ka National Institute of Rural Development Panchayat Raj hakajing trailang bat ka Meghalaya Society of Social Audit and Transparency kala pelong ya pilot social audit Gram Sabah haka santrik uluber arhaja arpuar Hamadan Lindo nongkeri kabahap haka khat arsnong laikro CNRD blog. Bat kabalong shibentana pedangki shpotli ki state ki bela syajit kerpang na kebenta kini ki pilot social audit haka jinalang u Dr. Srinivas saja na NIRDPR Hyderabad bakumjuru haka jinalang ikong Aislong ibalong i CDPO na mauplang CNRD block ibadairu i insyad jong ka laikro CNRD block. Bakumju ikong Emerthong SDC M4 Shillong rengkat ki social audit teams members jong ka social audit unit Meghalaya Society for Social Audit and Transparency kiba na ka state office district East Kasihil rengkat ka SAU team na khat asnong laikro block. Ya ka social audit la pelong haki sanshnong kibahap apo kanong keri GP kiba kenthum madan lendo mau kenring madan football jalan teng wa tengai umlu bat la pelong ya ke jelang hamadan lendo ha ka bala pensngau ya ka social audit report halo ka scheme NSAP kibla yo na ka office jong u BDO khat asnong laikro CNRD block bat na ka benta ka scheme chief minister pension scheme rengkat ke jing pensngau ya ka hok bat jing mentoy na kini ki artli ki scheme social audit nang ni na po Meghalaya yang sukai kibor untuk kita kam harga seni, bab untuk menen tak yui nong song ya kecing bun kam. Ngapan itu ni saya nak lihat lebih itu ina pemrombas nong badan ndo batalong lu terman cong ka sencuk cong ka nekam nong kendri area. Tidak keborong si kadai ke nak lihat cupi kilong mi kilong pa kila pun kam ini ki arsni na kalian ka office na kalian kini ki brain office ki wan panpet ya jingyo cingpat cungki kum kinong song na kalian cungki ki snong kirang pas snong kila akan perlung ya pi kini ki steam ki bawang la serum seneng kila yo cing mentoy apun kilang na kalian kini ki ba wan social audit na kalian cungki ki wan panpeli na kalian cungki hatu ka steam bakiyo ka poi benyam bat kuno kecingyo tena kalian tunga kumrumbas nong ngasu ai play ban ngasu perpa di bikum kinong song ki bawa negeri meeting umre ban susngap umre basuong bawa negeri jalan ban susngap lene ban su en bat hadin balawa ini Ong na masno ta so haile ta la ta ban crash ya kan dicikli sekali teman-teman yang sudah dapat ya kajian dan usaha berdasarkan ini Dr. Srinivas saja ini dengan mereka pareng bagi kaum dengan kat minta nyerap penkelas kasih nak bentar kajian berikutnya. Good evening, so on behalf of Ministry of Rural Development, NIRDPR is doing pilot social audits in 10 states. So in northeastern states, Meghalaya and Mizoram has been selected for pilot social audit. So I presume most of you are aware of what is social audit, because social audit has been happening in Meghalaya for more than 7 years. And Meghalaya social audit unit is also carrying out social audit of MG Narega and also other schemes including NSAP in Meghalaya. So most of you probably are aware of what is social audit of NSAP. But even if you are not aware of what is social audit, I think the MSAT representative who is presenting the report will give you awareness, provide you awareness regarding your entitlements and your rights as part of National Social Assistance Program. So in National Social Assistance Program, you have 5 schemes, which is like the old age pension, widow pension, disability pension, National Family Benefit Scheme and the Annapurna scheme. So after NFSA, National Food Security Act has come into existence, Annapurna scheme has been removed from NSAP and it has gone into the Civil Supplies Department control. So but still those people who are not getting pension
So they are entitled for 10 kilograms of food grains. I think in the presentation these details will be given to you. So as part of the pilot social audit, we have selected your village, and in the 5 hamlets yesterday and today, the resource persons from Meghalaya Social Audit Unit has conducted pilot social audit, and they have come up with certain issues. They have also put it here and they will make a presentation. I hope all of you will be able to understand what is this process, and my request for all of you is please ask questions. If you have any doubts, if you want to have any clarification, please ask questions and know from the resource person who is making the presentation. I also would like to thank CDPO madam for taking the time to come to this program, and also to the leadership group of the village council, the secretary and the chairman. Thank you. Beli ya chairman, tapi yang macamnya berkunjung di dalam nasional, belaya dan dalam bagi warga yang ada duduk dapat kini program dari tak yang KBD berkini social audit dengan kata dapat menolong yang meeting dengan nasional. Nah, itu dari saya awal duduk dalam daerah Hyderabad, kata Institute National Institute of Rural Development, nak menjaga ini program. Baik kumpala berhak atas soka teng, pada kalian jangka soka kalau berhak pada dan dia akan pilot social audit, nak menjaga ini skim KBD berkecing jo yang pension, mana yang kabai bang dengan, nak menjaga kiri tu men, hab keleng kisah, tish totally kisah lagi. Dia KBD berkini katakan lam sate mini bah tan North East ni tak jiat ekor Mizoram pada yang dengan jenama Meghalaya. Dia tu yang Mizoram lah deh. Bentang pada dengan bentang sini sampai dah dia mereka social audit hak mereka state ke jomin. Dia ni report kan ya sekali lagi state, tapi dia jelas untuk ini. Kaya kijingsham ki balasham na mereka social audit hak mereka mereka bayar teman. Dia kumpul kita parabol kan mereka social audit jangka pension. Lah lihat tahu ya ketua pension bapio na blok ni lah senang lalu senang anazar ampo dia mencem sementara senang blok ni dia apa kata kamu uni financial dia sementara ni dia ini senang tak ada ya sirang deh dia kartu kagak lain suku orang pada beli lah kuno arsin kata sisnan di film di badan kok pengen yo beli arsin nama benda ni di sanchno dia KBD berka ini ke skim CM pension scheme pada ke bapio lembah ke office yang ikom nanti lembah CDPO nanti. Akak ini berkatung nilai dia tambah usna bahasa katnya kita tu kat national. Dia minta pada ke nanti lembah ministry mau kita berhak pada dalam bentuk lang ya ke state scheme dulu ni ke pilot social audit. Ini lah bentuk lang tak ada benda. Lah bentuk lang itu ni di nombor benda di baju ke scheme pension dan state scheme. Betul juga nak benda central scheme. Iku mau isaba office mo ha KBD pada social audit kana le aki babun ki bentang bat kumbang sit kamlong su kubat ma ya pi ha lo social audit ma kila yo ka social audit jo ka sispa sin kila yo social audit ang nang di scheme ki bapio itu ye betul mo nang ta betul la dong ka social audit nang ta uslan na ka benta ka ni scheme mid day meal ye ko jo ru ka scheme ICDS ru te kamlong ma jo ka social audit dari wala kata lu dalam kampanye, umpala orang irang basnang lu, boy, dia si pension kita video antai orang itaret ya, dia si dah kalian untuk kesorta lu, mungkin nak penkiu ya, nak bayar nak penkiu tu bantu, nak minta jangan doa jangan malu lagi. Dengan lu kerana Islam show, aku mau pinjam lah asmi ba umpala nilai yang berlebihan nak mendapat ni social audit dan lagi di social audit team nak kalian orang kibaran aku state kibaran raya district tak kunjung kibaran syaiwan bagi social audit national national kila ayat nak menjadi kesini nak mendapat social audit mak kan kut mendapat sini mak bagi kita social audit tenang tak kita semua KBD bagi hok KBD bagi yo Nimba kanika scheme pension, bat kanika scheme CM pension scheme, bat kanika national social assistance scheme. Kita ada itu scheme bang dengan nang kana nanti kita ala ndan cuti nang kamai ni bat kita dunar tetap meto. Bat nang kamai itu kita kelab no kita kamai ni. Tenang kita bukan sedang berdeka. Jika pensong dalam report kepada siap yo bat lu, kini di ars ni.
Di hanggabe ini sekali yang Pak Bentong makom isau dan lu hal anak purnama Islam di balada di kesokan kalabu itu balada punya pension di kide banyo yang hal anak purnama supporting kasih nam lada kita kot ketukar ta jongki mereka pun kasih pikir nata di Pak Bentong di orang dan syuk tau hal mentala Islam di kesokan kakwa lu semua yang bertahan tu dan syuk ni yang di dalam di banyo pension Ikut nak kena contoh sikit kalau kita perlu nak apa pun yang limbaran mereka Chief Minister Pension Scheme. Dalam tahu kaya dia kata lain itu kalau ada dan kita dari batu, perlu ketengah itu, kita batu mereka pension kat pembangunan sorkan kalamang. Kita kata yang kalian jangan. Tadi pentau si dari sini bahasa saya adalah pentau, keren kalian betul di pentau. Kita dari skim, kita pikir kita nasional kaya, kita kita ya dapat skim untuk for kerjaan sudah besarkan. Untuk nak pentau pentau yang kita pentau kita dapat kini skim. Nyelak tanda pentau yang kecil songo, kerja pentau nasional menyangkut berkait dengan cukup kontak. Mengenai kadang ketiak kepoang pakai kendiak, kampha. Pani ka bomdon something is better than nothing different dengan hab hiban yang unta kejingerat lakalo kabarit kalau kombentoy katanya nak telang dari kepor sepat mereka lu Jalan tagasni kujur isa buana du na NIRD di mesiti belum di social audit consultant nanti napo MSAT kujur ikon CDPO kam tapya ekibaro di lokmi di longpa kibla pelai por kan kenang berwan gede jingelang berkumjuru ngai play ya ka social audit team kejongi ke ba lapundot ke por agane ke sinong arsingi bermentama te da kalian jona iki rang basnong jong baru asan dali gidong ke balak padiang sobahan nga benta kejongi kumkati ansat banwan ban audit syara asnong ke jong phi te kumjur ngai kubla ya kasi mansat ki ba mayadan bentalang do men gasni menegasi ba do mentang kumjur kacing kubla kali na benta gitu ki volunteer mo ki balak loy ban IT klam bendo ya kasi ga jongki ban yalam yang ni jaki yeng jong kinong yo benta ni kinong yo ya kaneka bai bang tenen ba nito sa masuk ay yo play balado kat tani agado kan khidmat benta Ba ka day kasi ang balingkong kulungiyo katong kani krab sabhan ting haulu slam nawar kini islam ki balale iklam yo ang perlong walang ilada perlong ki social audit nang benta kini skim ba fair ki bangilawan hangne po snong chongki ada di syakli pa Tigi ada di form dan restriction yang nunggu nilapan verification teng-teng yang bagi agak nabi bagi snong bagi MLA yang bagi nang ba snong di dan la verify ni bila asanya ada itu ke harta kalian jadi misi kita serta tak pension kalau kemudian tidak try ni nak kalian apa department ni hamai di kuat through verification nasional tu pakai applicant herself can happen kan necessary action ngai clear PUI mo hantam ya TV temen nama menta kalau ada kapor bacan miet ke bakria bapilayawan nang banyadan menta meeting ke bar ya pelong menta ke sini kalau ke kaba tenat mo ba nama la aslam ni jujo isu kan perlu ya kanika social audit meeting la nega trans sabha meeting la na ka jingdon jong nyang jimpang ubaba ro no ki piate bede kini ka daily payment ka jingyo malla ubanay mo kini ka pension dia nama kat pun ka jinglap juni kidan ki beneficiary ki bom yo mal ubanay dia long kidan ki banilap ki bayo last khadu hadu hajar akoi dia ki kwa ban yo jisai ken khnam ba ki bai ba ken shai lain buat regulate man mayo ka fan balai ko kalau macam kuar gi kita yo ayo hendrik man mayo ka sah ni balai ka ko syok tak jadi man ka ban ha mau we unong yo ude tanah utak we senyara mau punya suku di parasno ta kumbalong mentang yo sung ta report ka mun di la yo slo mentang kini ki kom ki lai pulir ka kerteng sudan ta biasa suku mentang long kumno
Habadon ka audit, kene ka jingwat jing tip beli ikike. Ki pokong ka silong di besutu. Anamla bin buri tengkran jini kala elap mentah. Wat amla syai kisio we atede. Rekan ma bayu nawan sekawi pat babin hapsiu kena pendek. Kata kene ka bae, ta tumtino sung ngas korpa ki sobha. Banda soto hai kai ko ide binyo tak sorkan. Tani ta kolong ngle ko mot nias ni yo snow ki de report ko bon ki. Report ki long nomor ba poisla. Kabadi ben poisi sen sibra. Tanganga kuwa walaupun no kum kino song ni siempre ta mawe karai ko. Kawe karai ka balong la kum no pakin ho asal sorkan lemba jang de outlet nta. Bahkan jingirap kepada surga, syakipat bah kepada surga, nakapok no, kadeh berpoin reti benci sensible. Ma, yang simla kata. Bentuk mana? Coba office kerja ni, bahkan nopung kalat bah, yang dimain part dia mencap yang kerja bersih. Tang itamu nama teng-teng nak laksan, impat tip dia bentuk mana office. Di komisium yang itu, dengan subhan tempat yang kita nak sedang, berkunjung rumah, dan yang sedang buka, ada belum menumbuh kelas di industri, dan dia bertip langsung. Kan kita Itu teman, kita deh hok sisa beliau pension. Kat objektif kita belum merjat supi, kita bahaya supi, kita perasaan bertahu, kita bala, okey, para menunduk, jeltek, dia dah kita bahaya. Habis saudara kesana. Kebelah dehok banyak ini jenera tersoha banyak berkembang pakai dia leh cikira masnong mana syakino pino ke asya yang kawan dirulak boleh kene kenapa genyo yang ini jenera. Bo ini kalau kepada kamera, don le em na pleng jumpi bahapan siu bisa lada apply banyak pension, lani lada pilih pension ya pension bawa withdraw ke pension na bank. Dan kapring jumpi bahapan siu bisa. Kata kadika badan kamera kabay ni bersusul audit mo. Nakabenta kajing ha kabay ni bersekretary ya kasih. Ngomo kita terbang kita jumpi kiriu teman. Aku jump senang nak belum kaji sengai. Ya kaji kesan kesan kalau. Ye somo ikut pai kabar kesan kelan dia lah kalau boy nemta.